niya riyon, pasadahi tahurta, martonggo mahita. Terima kasih may sumbah nami hubamuham Tuhan na bata bapa nami. Na tongtong doha nami mga bani holong niya temu na makasoman ni Rosiman Ramot kun guluh nami. Sehingga boyha nami Tuhan ibagas jorgin niya kula partunduyon das bani sogo ni Aryon. Tapuji ham Tuhan sioha nami manjalo hatamu. Ase tunduy mo tunduy na pasing na mga sarihan nami. Ase hatamu in nagabi panotap. Rosi guguh nami bani na mamukahorja nami. Ibagas sogo ni Aryon, ibagas Kristus Jesus. Amen. Bapak inang kuriya na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Hata ninay bata, nagabi renungan ta bani sogo ni Aryon, ay natarsurat bani Evangelium Injil Johannes, bindu 10 ayat 7, nini sonon. Tapi na sitong do nahuhatahon on ban nima. Ulih ni maduin, anggo lahu ahu. Ambit seng lahu ahu, seng anjay rosi pangapiti inban nima. Tapi anggo lahu ahu, suruhon kudo iya ban nima. Amen, ay dasni. Kuriya na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Ambilan taba ni sugot ngiyari on, ay sonaha Jesus, laho manadikon susian, laho maparayak bapai. Totuang go siol itadikon Jesus masusian, na pasti ni pusok uhur ni susian ay. Masih bapak inang pusok uhur ni susian ay, totu adong do halani. Ay marhiti nasa indo ka, Jesus bakon susian, riap do si dia mangidangi, riap do si dia bani susah, sonay age ibagas nasona. Artinya kuriya na inarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Ketika susian riap pakon Jesus, sonang lupang hap ni susian ay, halani ipasir si Jesus do na perlu bani susian ay. Halani kuriya na inarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Ketika terjadi persirangan antara Jesus makon susian, usok matumangur ni susian ay, halani marsirang matungon, pakon ni Jesus. On akibat ni Bapak Inang, ang tonga-tonga ni guluh ni susian ay, adong hidup na kitergantungan. So na ito magiubat ta, kuriya na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus, itong atongan ni guluon. Ketika terjadi maparsirangan, tutupusok do uhurta, si patamabiar gobir, itong atongan ni guluon. Kata ni Tuhan on, mambere panotap, rosi mambere gugo, itong atongan ni guluh ni susian, so na agibat ta, bani naman do pakon parsirangan. Ija ketika terjadi persirangan ay, lang pita sonay tumang dari ko Jesus yan. Tapi ibere do hubadi susian ay si pangurupi. Ibere do bani susian ay si pangapiti. Asi siya makan bertanggung jawab si dia, itong atongan ni pangidangiyon, agepe lang riak pakun Jesus. Ay doon Bapak Inang kuriya na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Itong atongan ni gulutaon, totap do iya somani ipargogohi. Rosi ibere pangapiti hutong atongan ni guluta marhiti ton duyi napasuin. Hala niya lang si habiaran taman do pakon guluong. Ketika Jesus peborhat, ketika hita madupakon si taronon, napastini totap do ipargugoy ita itong atongan ni gulutaon. Kuriya na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Marhide ambilan on ibere kubata ay mapanotap ase banigolu on lambin roh marhasil siron manamin hita makurjagon hurjana madiar jana makagigihon dosa ase
puri ape na masa, lang be marhabiaran hita. Jana, lang be hamaguan hita. Marhite si taron ay. Pasti Tuhan tetap memberi gugu si pangapiti itong-atongan ni tuloy takon. Ando marhihiti renungan taba ni sugo biyari. Margo kumatungon hita madupakon si taronon, tarlumobi ibagas parsirangan Tuhan na makasuhan. Songon hata ni upasa na makatakon. Napuran tano-tano, rangging masigum-gum. Badat tapadaw daw, tunditain marsi kumkuman. Amin, martong gumahita. Terima kasih Tuhan isumbah nami bamu marhite hatamu. Manisogo ni aryon na ijalo hatam. Asitokon Bapa, langbe tubuh biar terlumabi pusok niuhur. Age itong-atongan ni parsirangan na izia susian pakon ham. Halani iberi ham dusi pangapit itong bani si dia tu. So na dogi age ban nami itong-atongan ni guluon. Widu parutulun. Widu si taron na pakon anam. At yakin percaya nami Bapa. Tondi mo tondi na pasing donato ta mapargugoy. Manramot kon. Ros si makasumanihan nami. Ase margugo matungon hanami. Tarlumobi na lama kurjan-urja. Romban bani haros umiurbo. Tagas Kristus Jesus. Jalo hamahan nami. Riapa kotonggo nami don. Amen. Horas mabata haganupan Bapak.